can even talk without punching each other out. Kako ste? Ovako, znate svi, bili ste već gosti u mojoj emisiji, bavimo se preljubima i tako te stvari. Upoznat ćemo 4 kandidata, srednjoškolci, koji imaju problema sa pratnjom za maturu, varanjem i tako to. Kao što znate, u ovoj emisiji bude dosta neugodnosti i tako to, tako da imamo osiguranja to spriječi i uskoro ćemo upoznat prvu natjecateljicu koja ima problema, to će ona reći sama sad. Njihova priča je komplicirana, a sad ćemo upoznat prvu našu gošću, Marijana, ona ima problema s nogom. Marijana, reci nam svoju priču. Znači, jedan sam u razvoju sa svojom sestrom, koja je spavala sa mojim momkom. I ona ima momka već dugo godina, kao ja svoga. Koliko je ona? Ja sam 3 godine nešto. Znači, kad sam je pitala je to istina, ona je odgovorila da nije, a saznala sam od drugih. I rekla je da, kao da to nije istina, da kako mogu sumnjati u nju. A na kraju sam saznala da je stvarno istina i od momka. Poznaje se tek mjesec dana i ona govori da ga voli i poznaje previše, da ja nisam za njega. I kako se ti osjećala kad saznala to sve? Obisna si, ja? Da, nisam imala priliku vidjeti je. Znači ovo danas će biti tvoj prvi susret sa njim. Kako će to završiti? Vidit ćemo. Redar, uvedi Mateu. Evo došla nam je druga sestra Matea, da čujemo tvoju verziju priče. Marijana ima momka već je dugo godina s njim, to je moja sestra Marijana. I desilo se jednu večer da sam ja s njenim momkom spavala. I kako ona reagirala? I sami vidite, katastrofa. Meni je jako žao zbog toga, ali ja njega volim. Ja njega volim da možeš misliti, znaš da samo mjesec dana. Da, ali ja sam njega zavolila u tim mjesec dana. A možeš misliti, ne možeš nikoga upoznao mjesec dana, kao li ga zavoliti. Da, ali ja njega volim, ja sam tebi lijepo rekla. A što znaš o njemu? Pa puno toga, dosta upoznali smo se u tim mjesec dana i previše. Čudno, ja znam malo manje nego ti skoro onda. Čisto sumnjam. I čekaj, ona hoće reći da ti hoćeš reći da si ti u mjesec dana bolje upoznala njega nego ona u 3 godine. Pa ne znam, ja smatram da sam ga upoznala u tim mjesec dana i to volim. Što si ga ti upoznala u mjesec dana, a ja sam 3 godine. Ja sam Ajde, da vas pitam. I vaš taj konflikt, koliko to traje već? 20-ak dana. 20-ak dana znači, ovo je prvi put da ste vi u istoj prostoriji i vaš konflikt prvi uživo, tako? Je. Evo sad ćemo poznat Gabriela Viljeća.
Evo nam i Gabriela, šta ti kažeš u vezi ove dvije različite izjave, različite priče? Koja je izjava? Što se reš, Sinko, znaš sve? Šta si radila s njom? Nisam ništa. A kako nisam? To vatrena slučajno. Ne znam, pobjegla mi je ruka. Pusti ga na miru! Ruka mi je pobjegla samo. I ti ne znaš ništa u vezi... Zna čak i njezin momak. Njezin momak, to je Dina, jel? Da, Dino Barišić. Nemam pojma o čemu se radi. Znaš šta lažeš, Sinko, sve se radi o svojih 17, samo znaš. Znaš, pojma držiš je tu za ruku. To je poletila slučajna ruka. Čak i njen momak to zna. Ga malo pa ćeš vidjeti. Dovedemo Dina Barišića! Dino! Jesi ti svjestan situacije? Kakva je situacija? Pa znaš što se desilo između Gabriela i Mate? Kao, šta se desilo to? Ne znam što se desilo. Gabriel, ćeš povedati što se desilo? Ajde Gabriele, reci šta se desilo? Bila je to samo jedna noć. Ma šta je bila jedna noć? Ne!